Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salat dan salam kepada Rasulullah. InsyaAllah hari ini kita sama-sama akan belajar tilawatil Quran bersama santri dan santriwati Pesantren Darussalam Al-Utsmaniyah. Di dalam tilawatil Quran terdapat beberapa lagu atau variasi. Yang pertama Bayati, Hijaz, Nahawan, Ros, Sikah, Jiharkah, dan Sobak. Dan insyaallah hari ini kita sama-sama belajar irama bayati. Di sini kita akan belajar dengan makra surah Al-Baqarah ayat 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai dengan Bayati Qara. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Kita ulangi sekali lagi. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Tarik nafas. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Coba sekali lagi. 1, 2, 3.
Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Iya, bagus. Coba kita perhatikan sedikit demi sedikit. Coba perhatikan di ya bani. Dianya ya, 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 ya. Kemudian kita perhatikan di ni-nya. Ya bani. Nah, di situ lurus. Kemudian kita perhatikan di isro-nya. Ro-nya adalah mad wajib, panjangnya 5 harf. Nah. Ya bani Kemudian kita perhatikan di i-nya. Ilan, ya. Ilan. Kemudian kita lanjut ke lalkuru. Ilan kuni'. Kuruni', ya. Kuruni'. Matian, di matial. Ni'matian, diangkat sedikit. Ni'matian lati. Kemudian di latinya. Lati an'amtu alaikum. Kemudian di alaikumnya. An'amtu alaikum. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Ya. Coba Malia. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Coba Malia. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Iya, iramanya udah bagus. Coba perhatikan Malia di lalku, sukun huruf za. Huruf za keluar ujung lidah kita dengan ujung gigi atas,
ya, lal. Kemudian ketika sukun dia tidak mempunyai qalqalah, ya, atau memantul, tetapi lalku, 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 ya, jangan lalku, tapi lalku. Kemudian coba kita perhatikan sama-sama di an'amtu. Ini sering terjadi kesalahan ketika membaca an'amtu. Jangan ada bunyi an'amtu, ada bunyi ne. Yang benar an'amtu, ya. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya, kemudian di lalnya masih, ya, masih nampak lal. Nanti belajar. Coba Aufan. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Coba mualif. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Coba sekali lagi, mic-nya dekatkan lagi, ya. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ya